e ka hu se ewiase de obo soro ne asase a owura so owura de a na o mmara ne amane a odidi so ade kye ne ade san yewe ade kye o mani pada sani na ade saye o ma odoma na odidi ne dwuma edru nwura odi pada sani pentem etu ni prum efise bibi wo ho edi na wo ho we kire me se ewiase e na wo kwa e fiada no so abo pepepepe o Kumawood TV ewiase e na wo kwa dwumadi e na edru so hyene nso de enta osusum no de enta abrabo mu ana de bro na de bia beta aka se ni pada sanity asase wi so ni nyo bi o ye no e na etore bia etochema ama ohaw ne amane beto na oni nso na akofa ohaw ne ewiase mabrabo haw ane amane abede abeto ne so epebi ni pada sanity mi obi adoye se o mane no sikasemu o gini free ni haw mu enso na unum se nipa no o won ho tan enne odina ko baabi o se no yarwa ato no amane ato no na djuma sei free e obade no ni twase e bona ba adane e kono so wan po na botima bo ma otwa adane na amane sa nipa no so onso mje na ade ene nipa de sini anyam onyin enso so on town nipa je free nipa o ene wode asram ato ne so etwase bo asram na adane e ma sa nipa no ye nyina na chechere ma hu se wiase wo etuwi se sebi ompe okani na sebi obi onim sunsumsem bia mana anta wachi a na ma ewiase no etwaw abenebene ewiase tuwi ebo nipa da sani o enso obitimi din sesi bo so edimi pa na ewiase etwa me sei me pa na abrabo etwa me sei edenti na ma wakasa ni nyina ye wo abrabo no ama na ebia sebi wakasa wodo wakotum na hyene so enu ti na ne edi dwuma di we ebrɛ se yebetima tena na de ahinta osunsumsem de ahinta wo abrabo mu no de wo ye ya anasa obi eye wa wonte ho ase no pepe wo mu nim de osunsumsem ni abrabo mu ahinta sem no omutima ka de ahinta abrabo mu no wotima fom na ba ba mu na de wo ye ha wasetene mu no wotima pincha omo a omo so hu ohaw na amane no omutim de achiwade na de aka omo enti na mi ko Facebook tin bedi dwuma de we de echiame utim frem eskuto yi pebra majo so na shane so se dwuma de we if YouTube be kire Kumawood TV share the link misraw share the link Facebook be ka to share the link famous bit my ka to subscribe na fa comment ne bra wadwen kire fa bra na o moa bi ana o pese so yase ana se o wo Gatonde bia obetima frɛ wo 0244 84 0108 wo gatonde bia obetima frɛ wo 0244 84 0108 ana amreso na eye dwumadi edi wo nkomo de ento sunsumsem no opanyina ase bia to ensa frɛ no na obowura sunsumsem no kan hitasem no na ososo ebro wadwe ne unti ase so na opeso busa so a number na obefrɛ 0244 84 0108 na sede uni wano eskutu yi pebre mi ara mbeta dwumadi yeso mbedi chia mi ade ama ene mentena abra bo no ntwe no na ma firi dwumadi yeso ba no so abo yedie meni wana ekotra se na ntwe ne babo na de ente osunzumsam no ene de bro ene mi pese mbusa se ene eni pase ebo adane wo wiase na ede ene de empa na ebo na adane yare wa bene da so opeso bo na adane ko nipa na so no wana kan intasem se we odoma kuma na reto so ana wo odi fra wo ye ana wedie obefa na ye asetena mu yase nyabre na di wahinta osunzumsem do odoma kuma domo mu num sunzumsem no ana wa pie wase de Elijah one apempem chairman sunzum chairman no de na pempem opa no ana wo fi ase ye ne betwetwe nkomo se adane ye wo a se itimi da ne dua ana etsabi edua no itimi de made ye wo de obo wo no yosunsun bia ho ene wo hunam bia ho ni nyina obeti ho asem akwa ma kwa ba ye jamaje oso e bia bokọ de oso nyankopon da ro me ho ye pa ene ye bebu rosunsum sem do no usuru ade no onkoda mate na anse ne bebu rosunsum sem no fe hwe onya mene nsa ye wa wade nkonem ya da wase amen utumi ensa dante amen amen opanyini mamini kambusa fie de bia ne yehia enipa bagya yaresa
sen na omu esitie ayaresa ne mu te sen de omu bae adanse ne se wo ye konkro bia o yehu adaroma da bia ade bechen bia yehu anyankopon oye n'adwuma pepepe ensachraye bia nim men kantum futuro ngu nipa ni da omo firi takwa omo firi bogoso bode omo firi ayanfre omo firi tese omo eba no yehu adaroma omo ho ye yeda obade na asese ne adasama omo wo benebene wo ya asitene mu ya sei na ne odoma kuma dum sunsun na wuni abofo kasa wote ahaba kasa ne adasama omo yare wa ne ama ne yeda omo so nyina no nyame fa wo so no o sa omo yare no asedan kan ne me frɛ wa nye bone kwan eni pede sene nim se etore bia yare bu edi fra wo ye ebu won so e be fa ne free asase so na me buzo se ne kure se eni pede sene ya yari wa ebia ebinya na wasase so ni nyina na efa na wasase so ana ebili free wo ye ne mudie na yenya na wasase so ebitimi asane ama atamfo num yo me dase na me chia Kumawood ana home TV fo nyina ansana me ka saasem ya kire no nipa bia entwe ne ho enfiri bone ho bone de ne ti o de bi o kan so me sheme because ene me sorry me nanti ya oba bi ka jane hwe ba ma do ka so ne ni ate me bunu kwase ya ma odo hu se wa bra ansana me dem ho ama no one bone ne ti o okay ena minim dia esi na brabom ba me sorry ya me hwe boyi abrante bi frɛ abaya bi o se kwabna maka akontro mu unse ne me 100 no frɛ brema foforo o sa frɛ brema foforo me hwe eh na 100 na kura 500 million kwanum o de koye den o se be bum ma kwase ya ansana se bi dem ho aka ba ma baako Ezekiel 18 chapter 20 Ezekiel chapter 18 Ezekiel chapter 18 verse 20 o kan se me o se di otu amena no oto amenem okra oye bone ono na ewu o say na youngest 32 na wawu 35 na wawu 28 na wawu anya hwe aye kwasiabu mi na ko so ye mi sei me ka hwe mi ni ma nyame beku hwa sa wo hwa me na utim bia na onko asori famous for no number to bia bia na wo so onko asori ba bone enketenkete eno na bia meka onko asori bone enketenkete esuma sidwadie jai na enya ujai sam bone ni esuma sidwa enketenkete ya obo sa onama debi o ye free asubote yare ketenkete da so basa nyina free bone ani pedi efi yana na mo time bone anu ni adu bone adu nyina in decision so be take a decision obi si wagina ye say niema mi yemi nya biem bone ye no adu no ye hwe de ene nkura ba nyina say dodo na is liquid obi a pepanyini bi ni na atena na waje ni sika edi ahon bone no ho fi edi ntina ma omunya sa ni bie wi se omobu eye mpenifo ne kwase ya sa dan me ka babu mu asem kira wo Matthew 7:21 dan me ka kira wo na nukre ma ka kira wo nukre o da fato ne yankan fato so Matthew 7:21 Matthew 7:21 ai enche bi ere beto so ma yen hwa de wa se ene eni pede se ni wo hwede paa ba o mabra bo no o mobo no omunim se o mafom nipa eni pede timi kanche esai nipa minim ma me bia odo nipa paa I am Mark 7:21 Mark 7:21 anya Matthew I am Mark 7:21 mo mo dia so mo de beto so mama ansa na be hen kan no na yen hwa de wa ha umai o abochimem this one to say bi eni pede se ne ede o wotibia bi mu an ho kire no o se ewiase o no baaye no o so nya do ma wiase krata mi kire sika ene school ena atiti nipa de ede edontem endondo so krata na de be ma nipa de sani ba o se o tena so obon paye na ne nipa de sani kikire no se de obagye sika edi nipa de sani di yarewa ato no so eso obefa na wasase yi so sa yarewa bi wo a ebi ti se HIV ebi ti se epilepsy ene sanyo wa bi no ba se be ko sa question so
Mark 7:21. For from within, out of men's hearts come evil though, sexual immorality, theft, murder, adultery, greedy, millions, then deceit, and there's a leanness or say whatever, even slackness, arrogancy, and folly. All these evils come from inside and make a man unclean. What I say? Was a sa bonnie winina, se chrono, owo, se one nipa da se anybody da, immortality, adultery, sa nyoma nyina ni nyina no, emaye nyina efi eka kra no, ene nipadua no. What I say? And the correct. Sa nyoma nyina o yeah. Asubante nipa bia o na wiase papa oye onim bone oye onim adwen kire no ezidi nipa sore ese obo nipa kro no nyina no onim se obo kro o de ahwa kora wonya 2 years usoja ohun se ade a waso eyeja ofo ne se kokotum da adonim so de se tum ebeso no from 2 years go yi no wo hu papa wo hu bone eti asubate wo baba ma na ba omu nyina wo ho woni o ma dware abo mu da mentanya sa onta anya sa akwa bi tiri bisa papa say ohu baba nakedness a otin bisa ta daddy what is this ene kre matibida what is this eti bisa ho say adwen pe ne ba ko na dwen mu a odi bisa papa sa no what is this papa na ka say this is a mango. This a mango. Yeah. And they be a mango. Oh, probably a mango. I don't go back. Who's was my camera simbi? Yeah. You are bound to be your home. Your friend, Reggie Mofli, or Subwa. Now, I can't say which me. Name one. Auto a war. And not auto a petition. Now, or no petition we are. Now, obedidi we are no bedano with dear one. Eti, no fast about one another. Or Shana, ofade na oyi no say hey adu enye mo men ko ho da uko wa obewu mo eti akwara say dey we da wasa komode no na ko hwie wo no tafre oba so ofa ade na okase bewu mewu oboa mo e de pa medibi awara hu say da bi akwana de ade kore ka de ahu no say da bi uwu na mo mempese o de won sai de ebe ka osin we won no wa se wan kan cry dey anchara no ene atoni tim onje akwa na njini ndi ene akwa no oya asai oya jinsemu o hwa me o tie me minim ba bi a wo hwa me firi na minim ba bi so wo tie me efiri na minim ne ato ne ne wo namu but pomasibre a me di wusini se ewiase de otu amana ohwem dai bone ye na ntintwitwa konkonsa nkonkonnan dai krono dai nseyiguo eniema tie nyame asam dai ne ewiase na eda hono ena opa enne ne wanyi obi ebu no enne na ututu obi botom enne ne wadwuma wura na oni ne ye adwuma no uwie ne sika kosi dan wo krom me pa cha o nkyere boda dia wo ya enye no enne repent na ebebo me maka ne ya kire wo uye nipa wo kyere bo wa be se dan a na kwaso wo se dan a ekowie nipa boboa no pa cha wa be se otimi mo here me twapo wo bu kotokose ni nyakomo o hwe uturu mu o hwe eti jai bone ye na sesefu akwa mane ho na ba ebepa mo wo nyakopo wa watimi abie kwa aba wontam nyame nhira wo so moten yanto waso eti ehwa de se da makers eni pa de seni wo twede ene eni pa de seni bo ni pa de seni enso chichira na chichira mo engaga no wo mo abuchire no eno wa ya do yesa ha nso ni pa de seni ti Ghana oti asaso ya sei bone an wodi kwan ben so na ono bebo sa yarewa ohaw na amane ede ama omo hwe obi ede blocks atu bi so o na kramu adentia ompeso bi nyina akosoro oso na obre no send sika no ede ma no ejide bi ofre no anti toilet no waye ma ampa na anti asend sika ma no
Madra, ebe senizi, ebe anka boamen, no wasani skamano, yachichere no, ebe no tima boadane no, edi akọ ama omo. Aso wante me dase, nipa bi ohwe me wotie me bia, nipa bi a ohwe me wotie me. Yemfa education, scholarship, emasunsum sem emu. Dabi Kash. Ena me wo HND degree. Me wo hwan degree. Me wo OPD degree. Yemfa doctor samne HND sam emasunsum semu. Nyesa obeda fam. Sunsum sam any education eda enso. Eti ma education ni wo degree ni wo level ni nyina no fato nchan. Na asema make te fire adwuma na wo bre oho ase. Efise krobi wa krobi to aso. E bia na omwa awa kora ketekete bia wanya 8 years nsam. Akora ketekete bia wanya 8 years. Wa ho brase to be cho se wofa e kwa no da ha. Fa benkum ana fo ni family fa benkum. Because sa ohia oye soja ni kesi ya ye firi nema yi sikani kesi ya aye ame commander a onu na da na wo ma da sore na ne mo awakora ketwa bi nsam ni edikan no e bia unya obi a bone ne so de bone ba so enam se unya mo wo ba nti ye education certificate free ho na ni edikan bo ho ban na bo oma anywhere juma ho ban adetia bronya eba afene kwa wieye omoko abaye meeting ewo satanic and demonic market center omoko akohwe ne de bato so ne de baye wa untimi ni bronya no ahotomu eti bo ho ban eno ni de dikai wo ba ka se woni obi ani asam eso obi ne wasam obi ne wasam unyini bawo ban asana ohauna omasama no aba ubo ho ban ohauna baba be siwachi emesi wani muda asuboti ne ewo ho no Edian hwade se de wokase Neyman ni hira ewo akora bi nsem enipa de sene ya no kre obu wo a se bi nadoye ene ebi ni kwan obu wo nso a nadoye no ene tunu prum kwa do nso enipa de sene be hu se da bi adoye amikoyi ekobie prum adoye amikoyi ekotunu prum o program de say ewiase ena wokwa ana mo say ewiase na wokwa na unim se unua na eyewo wadafo na eyewo oba na eyewo uku na eyewo tino we ya bambo we ya bambo ni wi a na odi adanebo no atu akire adanebo yes ade ni adanebo ye ade a asubontan wonya wadwe se usuama obi ne nipa ese akunya 3-1 yere so wa ba de so betimi aso asifam ekre obi person de akunya wi eswawo no de ne eka wo e de to wa bra oso na o chew e wo nantie mu what as unya nya wadwe so be so akunya na eti o ya to se nipa de se ni biara onate ko nanim so yo ba na ba ma ye na adwen se o de akunya e ba be so wo de a ene sa akunya na enso ne kwese obewu eno nya da ne bo menye madre se yare mra me so na mempe yare mempe se menya abaya mane mempe se menya accident eti asemasi obenti etonamo atu adina afa kofi afa sha ensa afa coins sinop say memeka ko mo mabra mitimi magana bi mu de ya eni ne wa shama me no en kone so ye hwade obu wa onyanya stroke na nam se ne nimunyam ne nimdi a odoma konda dom no mika say oya accountant oya manager oya seamstress one ne yonko no wa adwumem anase opamade ena ne yonko ere eben no enam na hofa ne n'adwumade a oyi nti no obitimi koto entoyare ebi ti se etwere ebi se stroke se enye no se nipa no se enya nto no uyi sunsum nipa no otimi ba wonche se menua fasa sunsum we eto no so se obi obe sore tia me bia no bono de sayar won koriso se obedi hunu fo sa
se oba me ho sa se me fa yare ntu nipa ne so there be on case fa yare to so me ko first point me two way me ye eye nsontre adwuma obi ye bi but de me ye no e bi a e kon kan amanfo tie me e ha no ne de enko o se me ni ko fi eti eye adwuma we mi a e Kumawood TV ase a me ko sa no kofi de mema ne stroke anase mema ne nan adwodwo anase mema na no aka atum enti okoto yare na de atom so mi was yare nya nto enya ma me so enti enya ma me so no mitime ba wo se mi de minim de besie nanso me petumi bi a ebo eye adane asam na dakwa obi akoye bibi atia wo huhu sansanso enya mbato wo ba bedu a eye tiawa eni nie eni wei obi ani abreso be pada ne etumi no mese eye kukuo ben eye kukuo mese kukuo 30 years me twato 30 years o enye kukuo kwa o enye kukuo kwa o kukuo awade asubate enyi che obi ba asubate kukuo eye 30 years me ba papa sha asana busa am se onya ntini yi mese tie me am se onya ntini ne kukuo asame de me nka se benua didu tie ma se mi yi obon kujan ehu asubate kukuo de ehu mese me to asam na se wo se mese se me ko fi miti we se ni stroke nya me dabi obi nka ma no ntu dabi me nya twere dabi me hwe fo unya dam me nka se mitimi interview yenku na me twa mus adwuma me yi me kra kasa kyerem se me mpem me sunsun se mu yi enti me ba wo odiwuru fo ho ese fa bibi tu me chi se adane nipa bi obadwe me ho bone se obesusu yarewa bi a odoma nkoma no nka so de beto me so mi enka se me nya madwen se me no oba bi koda maranya eye enemu yare mi enka se me ka se me kodi aduane bi amana nya me ho susu aso mi mo me hudua ana akobo bi dua se bibi be ye me ba obi etwo se eye otan huru nti obese me otase metiase enti mi enka se me ba wa kukuwe na ode so de beche me asubate yakọ Esther chapter 7 verse 8 Esther chapter 7 verse 8 yen kind to end Esther 7:8 odi yen kind ye be kan na to wase kukuwe o se 30 years kukuwe ma koto okotoy man to kukuwe na ede na kukuwe ya nto be what me say man to no me ka say what jimidi ada o yere nyim kuku me bu so ni bi anya kuku na ede na onyan ayo command yes ada we military ni sha ene me ko ye program o ba bi na ye program na e social access to impeni for prefer to we share am se program na yan para se yan program no me so na te me se nya se me masem bia me ka bia sa me bo anya me nkume comfort amwa ba yanko me command ye beba Esther 7:8 verse 10 David Esther chapter 7 verse 8 to 10 everyone on 7:8 to 10 yanko also then the king returned out of the palace they got into garden into the palace of the banquet of the wine and Haman was falling upon the bed so they call also whereon Esther was minister school call all then said the king eba to ko de nim kakra me ko de ko ye on me who be a bibi show and said that force o say bibi o say force the queen also before me force the queen also before me also then said the king bibi show force the queen also before me enti yakan eye 8 no enka 9 10 de eba yanka me de ba ba ye ko no kukuro se ofre kukuro no nsakan ka otemi ema 9 10 ne ba ya eba kukuro wojuma ofo so kukuro e ko be so na etimi ba ye asubonte efri wiem asase eduam me se kukuro me commande yate ase
ni twin je se ofrey me frɛ anya me mompaye o me mompaye me commande that's ofrey me frɛ na ba asubate mi nyama no mo chema me ho kire mu sika se mu e ka ofrey no ofrey kuku en ko free ska ba me frɛ watimi amana akwanim ebeba me frɛ na ba me frɛ kuku yi ade achi anapa no ne si ho eye 30 years asam sata na ofrey kuku no na ade potipa na esi a na wuye kuku de djuma mo nyakopo abofo ka kire me sɛ Zakio eka kire me sɛ oni me eba benante no opese nipa hawo etu twa ntentam dia ya gine sebre ahye kukuo kukuo ni yedi nu aduro kukuo yedidi abendro kukuo na yedi gold esim esie kukuo kro na so no ya gine pakra sebre etum awo na wodie kukuo na so no yedi nu aduro enom kukuo na so yede ye enkwan kukuo ni so ye netiye ni bere se ni onete ko ni so ye netiye eni to jare ke ka kira me se ni tori ma banyate no o ma kukuo yi aba me nkoma ni kukuo ni man emra na se kukuo ni ba enu na me fanya da ne bo eti we ma gba nkoto di ewo krom eni ni ewo kejetia no e different from ni ekra mi also they hang Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the king pacified. What you say? Hey, Mordecai ti wa na ore ohine himfie wo no. Onye he my money bia. Debbie. Okoje nere. Debbie. Okoje na dua ni niye. Okoje ni sika. Na so na he my beye bonsam adwin na woni tim se obesi ju for na se ama ne ho atono enam se sika woni nsam ni ze pede se ni timi tina se ohwe woni ye ni woni je bi e woni mi ohu timi ye ni prokopɛ mo de ka su ni kapre otan huru ohima Esther ye friend Adasa ne papa ni ma me nyina awu eti Mordecai na hwe ahfa Adasa ni disabe ye Esther no ehwe no ele we kokonya ohene no ahazu anim adom edi awade se ni penya enyankwa enyanhyira efri obo ade wa obi oni ne nti asase so etimi yese wo enam de wo yi unhyira wonya bi ntire hu ye me ntime mese no enu na maka Esther chapter 7 verse 8 to 9 nipa biara ohwe me otie me no me Elijah me nimuni ameka eti awade jikuko ye obofo de ma wi o se fa ma adanefo wana kukuya obofo de ma me no se memfanya da ne bo nipa biara ohwe me tie me ewa brabo mu Ghana ha adwuma oye otua tight obofo de kofi nia ma oya doye onomo sa onomo job onya basa basto ababa ne koso bibi ewo baabi eneyi bibi tia no wa bro frɛ ni ehu ye se sadia mi mo bia di nkyerɛw se obente anase besi namum ne ame wo ye se bra yanya da ne bo tiawa na se enipa da se ne uti asase so se yarwa bato se enya nto no pesusum sem bi di kana pesusum sem atira kwa na ya da ne bo to wo asira problem be ba the program ne ba asia no ama wo temi ato ni panye wonim se ya sofu jimu ne susum yi omo ya challenge pa wonim mini kra adwuma bia na mi kra nko mo wa mo nyina mo sum nyame ba ko se yakopon me ba saade we mi nwanwa se mo nyina mo so yakopon enso sofu mi ni betena ase ya oh kofi wiri ese wi de ni mo ha kofi we na mi so de hwe we ko betime yi na hwefom kofi a we de ma try no oh we mekana no atum edi ntam kra mutum challenge mo se mo boyare wato mo so o cha yoko a otan oyiwa asam no ane no o cha yoko a otan on se wankasa abrabo otimi usika to nsemu a o chaman so aya adamfo so o cha ma no kwa bonten asubate o cha nti na de otan no me say o se na wo kire o frɛ no kwa on frɛ o cha de o tie me aha me ka se mi akire wo
enya wadwe se wenya ware pa wafiri krokitiom aba krokesiem ana woma wodi na ye okofo wunnia o ma me ba o ma mi nnia ba aba ukuro num efie wo ukuro adwuma nim wona aba betra efise wenya ba be patrenti me ma odie enye bida just it is not 100% not enye bida o be bia mana manita ne bomo fama ne ho ba se auto ada krokesiem abega udabrim wadua ne wudi empa woda so entade a wo se ka wo yusu adwuma wo ye sika ebe wo sam no it is not 100% not enye bida bebawo wepa chofo chi kwantoko etudwa ne yentozo baby me wo ayetiawa kumasi egwo komenchia menim baby ni pan etwa ebi na ohwe me wo oboase dunkwawo ayafre boboso menim baby ohwe me free safo nyina beba bedu g runabout sa egwo komenchia ka ebi ohwe me ewo kintampo tetimai enkwankwa ofeso abofo baby ohwe me free bia safo nyina na besi so am runabout agbo come shaka si me sha bus stop na friend number na egu screen as 0246902449 first number no ana 0200638902 bia na wo so na o hwe me no ofri tamale na eba bia wo so ofri mamponten sa kwa so nyina na mesi so am runabout adura atebubu kwa me danso munya nwa mesi so am runabout na mo fa abu akwa machia ka bia so no fi asiofia sa re ho nyina bra besi abepo junction na fa abu akwa machia ka na bra na oba yare bia da woso bia woso to gold uhu sika no okwa asase so uhu sika unya sika bra nyakopo tumi e wo misunti ye be ye ho dwuma ma wo se yadane ba ye baba ma district de ayadane bo asobote me chasa mana o chasa na bat ma mbusa question bi me chasa ye se eye meba samana so eya ka kuku a odi bayi ye se fita ejina o ma nkunimdie kokko ojina o ma anibere tuntum su jina o ma ekun edi enti na bofo de eye kuku mai na won fa nkunimdie ama because ye ba da na ye benya nkunimdie na kokko e na odi bo eye kuku yi ho bacho ohini wu ohima ewu ukunu wu oyiri wu o papa wu umame wu a asante amamrem ne akaya amamrem no ani bere ye frade kokko mo etise oye oba o fra otuntuma na o de kokobene na de ayede efra na de aboso sa eno chese ugina kono ne kre woni abre eti kokonu jina ma anibre asobontin odu woni obi abone ona oyebusereti a ohwebusia no there is stroke atone so ya say na juma awa burochire ho ye ma na juma na enkoso ena mo hotel bi o se ma na yene ne manti na sabe ya so sabe hwebusia eti me si me hotel na obi abomoden adu eduba ko bi aburochire wa bakawo ticket any skakitwa before so no one ticket bia one almost anajo fa oko oda say enuti na ko nya say ni pe bia ohwe me otie me onete ko nanim so yo ba na be ma no I was say oye adanebo ato na ho said e be ekoba say e fiofo bia address sa sorry tia na adanebo timi akasa ma no e twa de jumadi wi ya no bi frɛ me e say o how bi na abrabo na obo no o wo ye abuchimemu no etwa no papa wo tem dwumadi ya na me ka kire nse maame wan kasa wo fa kire afa o se e kire ne de enam se da bi ombuse di hufuo bi anase ombuse di fuo bi a e wo na abrabo mu se edi enti no ntimi ma na chi no wasi efie na sabi enye ne de hye enye na busuani ene tifimo na ya bondusini na agifi nafa ne kure o maame no eje masem ni mafutu ne de etum ofre no asema obeka kire me ne say
sa branche na chechere ne kra no se ontimi mfiri abochime mu de emagament fie ne de abranche na afa enti ono no abranche ne frɛ na e car e wo fie no ho ebi se light bill ebi se toilet water bill ena ono no se ne de man enti ama ono nko nanim de bia no e ka di nanim ifie no osi enso no oje eye America loan eno odi fie no se obetima bagye na sumdwie but ene ya bona enifra awu fie no ho ya mona ya twanesu mo kasana no aka no ya sitware enti wuye ndufo no reje krobedi se obi wo sa atebia nim ene wo sidan ene wo tabochimem ontimi mafie onu owu no ho ano o krobi so anaka so wo sidan e wo Ghana man mu ya enso okwo han obi dan ene otim ontimi nko ne fie a wasi wo se mo kan e de ne nipa de sani no enye ana otie futu ya e de na onye hu se wo di mfui oso be ba na ase no twetwa nwumem haso mateme da ase esi bebre ba manim bebre ba manim e wo kuma ase Ghana ha bebre abrochefo bebre oye obi ses me passe me bon message no kana bon message na mamotie oye se oba Ghana na bibiasi oma ya betwena su me se oye se oba Ghana na bibiasi otom etinu odema on message sesi ya papa me na me se me ba Ghana no me na me se me dini obeti na se masi no na me pa cho me pese me hunia me ye metimi abagana na yine wa aye US me ba ya no frame me ba ya no frame come on bo no me ba ya what I say etin esi bebre esi erutini me ameka che Ghana man ya chichere no magusi afo se onko da na ebo a se wa me ya da ne bo a pa chao se waka akwato mani ya twa wasu asu twa soro abefa enso enso no de betwa so enso ena praye bibie eye enipa gbedeseni boni wo wiase mu aka ne mami ni yero se ya ma jaka because we boni achiwade boni na oye kire no ya enipa deseni ti wo obi asifie odaman so on transfer hwa so ma no me se obetwa na su se ne pa ne mra odi Ghana akọ just frame na ye hwehwem ye wiya ye be ya da ne bo ye mo bi adin na nipa bi onum so nante asase so e de aduane ensu atagu so de ya noa de ya chi de ya toto de ya dua ne fam ama ensu atagu so de onante ko de nim no onum nsuo ne wi ogbo na pampam aso mate me ka me bag ni miti ase se ya da de bo na mo ne pa ko na me ba Kumawood TV nipa no on frame no nguma ni mu ase ora mo on frame no ma ben so abra oba ho number na go screen ase no aye 0246 90 24 49 timote mani abre number is 0200 63 89 02 MTN aye WhatsApp na voda ne so e normal call etini etiri no minim how no na minim amane no enuti asebote samna na oso beche e time e usamna no me pa chawo ma me zanka bi ye be kedi wada se samna no me cha enye free ba me tem mienu na mase efa agu nipa no efa 250 Ghana cedi offer 250 Ghana cedi en kalen million mienu efa emedi samna no any oil samna baako oil baako me pato enne promotional me yen eyenne enko a enipa mako 10 na me saade no ere chia wo mo le saade asa omo ye den na omo sabeka ana so be sane mo ba money no mo afa de enso wo da o sane mo ba money ni fa 0246 90 24 49 o sane ya odi ne beba so na odi okro mo no so aka ho na fra me papa mpati me di say ma sane 250 Ghana cedis mama oye baako samina baako fa dware ni ye hwe ni ebesi na kire ni obaye o saka eniama wo a mekire asana wa hyase ayisu papa ene e pesi pen e di ade na eye tamiewu
samana Dami wo samana no me pato obi oso da ya basa basa obi esusu bi ni ne da obi ateta akisire no obi eskene to ne sama na ase scan ya woni sem atoma de ayento ya se ne ba emam me pato samre on saka bia obeto enya nada oye ka woni the samana ni oyi eye 250 Ghana cedis can it is scan 2.5 ma register me ma 5 million we me dey call abochimem first come me o be be mo tambe emprepri ya ama me ahwefo hu se watu ameka oh wonyi me ni me jiudi wetin matter mo iskari amount first come me na me se be be ma mate chief producer Mr. famous but what dey say we are mubo money no wallet no send see eh papa number so 0246 90 2449 so na ninsanka emprepri ya obeti ma send ama no na wo se ku Facebook ten mi twantro da bi we ya do ya me ya ma obi wa bochimem se ne hawo no na mane no etu betwa na wo so wo hawo mane bi yenyanka ho asem obeti ma frɛ papa wo anu yi a obeyi frɛ 0244 08 and 0205 500 215 0205 500 215 and 0244 84 so na waka wo hawa mane bi ana wo tibia bi mu a sebi waka sa wususu se nipa de se ni bi na ye osa e kwa ben so anu be firi mu a bobo na dane enso so atoso a papa wa asi obeyi wa no wo yare wa bi awu bia no wo frɛ na ye sunsum yare wa obi ene wa asase so wo dato so a papa wa obekire won akwankyere na wo so afọ ntoma prefira o ya sistrem yati ejubetima frɛ 0244 84 0108 ana 0205 500 215 papa ya hwade wa ase ene ye wo se nipa de sadi titi ase ya nyoa bi wo a esunsum yare wa apart from that no ebi ti se etwere na nye sunsum yare wa ana se ohaw na amane bi wo a kwa ba so na nipa de sani no betima fa so wa obeje ne ho efiri sa yare wa so be sa ma sembi obo e be wo no ne yare ne bebre firi o ma me yam be sa am sa asana me yi wa no na me ka le bo so ekre yare problem obi wa ya be wo no na no twansuo wa bodam ya bone dam etwere ya chi na so ye nketenkete se aleta nkura sankura na ma so nketen sa ne me wo firi o ma me ne yam o abefo ne aye sa problem no every mamini yama sana ya wakura no maja se yem fa ya fefo ne yodi hello on temen ka yem fa fofo ze hello yes sir open you didn't know hello me ba chuma jo so udini be o kasa free okay manenko ima obi ji oje padi kwa ben so na so sabe ka wa de nyane sa papa wa se obi yi wa no why oto so the trans na we jumedi di obi yi wa no 0244840108 hello opa yi ni obi okasa fi Dr. Yesu itakwade wa bi ntire ne se o ha no sen ko na go ka be Ose one de o na nye de kuku wa se o komande ya no ji pele ya bi o komande ti se o ko to na de we wa ko to na de na o komande ya ale o ba cho ko mo che be ba konfora che friend sikaye kofi ebe fie e wa santre mo one me ya adwan one me nya adwan oh eya mo be radio ana TV so a mo ma ni kwanya adwan konfora che ni wo enso ba so o ma sikaye kofi be tena ase papa so no nya de tete years ni na wo ni wo se ne kwese ni kure jidi ne yanko enim hello papa mi ti o Paso,
Obus Kasem. Also, no Obus Kasem. Offer, Obus Kasem. Obu Kasem, Jenisa, Obus Kasem. Mate, on top or now, Usika on one or the Toma one, I say, or one a free pin the Toma. Or tell me, say, this can not a demand. Let's one of this Caramano. Mateno on person of Tomo, eti a Wajusika, Buquasia, on person idea, Upe, on person of Martin, Obeton Komo. Why, Papa be you are not 0244840108. Yefa be Fere Cosby, near Fancy. Elijah 1, Ewa Fiasi, or see we are so to wa. Papa has smoking. Nisika one would offer who, and I didn't a penny. Bose, what the Yaru be at Tonoso because of scanty. Also, one over, no Jinisika, not a Truka. And I say, or day and Yadiko Jinsika, not Papanos who patients mini pebi, and the Yaru Tonoswana, Timus and we 0244840108, which may ever do media. So, Papa, Obinya my ano. Obi say, on any offer, I was Casem, Samu. Obi, hello, Upon you do your cousin free, no, I didn't say. Okay, go. Number patrol. My patrol, I will come back when I say, you reach me up. What's it? They say, you come back when you get me the or no, I think I say Jaboni. Why? On 2 for September, Nemum no. Let's say Sobo Brabo ya, or better Alquan. Say, a Jumabia, a war or creme. Na etwase oboamo nso tumi no bobra pa ofra papa obejoso na yin twabet wase kono kutwabet wate Azobonten opanyi Ghana ofra se me kokukuo no eya na me ye no se wa fra ma me pacha wa me kan sem stia na me Bible ade a me suma kokoye boy na naje e wo sunsum no ohu di fo na papa mu apa obehwe ni ye me kan sem stia na me Bible Azumate the can is 1.5 billion and it's one 2020 model me na me ka me kire wo DV ni si wono so am frɛ am pacha wa ade a me ahohoma akoya na nadwe no me ka me sam stand me Bible enya wo me di o me komo ni mi o Azumate komo ni me da na komo so ni me so da Papa yanko ewo na omosabi omo ose na saase ho asam ose na saase ba kono nya me yade mo otena oni me hye ewo bua ko me hye oh no ma ben so ewo 0246 90 24 0246 90 24 aha mini mi hia ye ni din ene ni nipa kro to asase man edin di wona ose obi so also be the car or say no offer any new jumadi bo sikasem e kwantu o koto ade amanu so odiri tu kwa bibisa mo era o no offer person challenge we yini change o twinadi hwe obua dabi sika ye moja sika ni pa moja omra offer na manu 0246 902444 ye hu sika dodo na sani offer say on tua memene hu ebre kura ye duabra ye due ye unu sika ma no no wada no ofa me ka na so kwame so na nsa beka ni sika ne ma mi no so person me ni sika ne ma na me fe sunsun amatumi aba tumi ne ba be kasa ne tumi ne be ka no ene ye be ye tifo me na me ka be che ho anya mata na kwa semo minnim ni ameka na nipa Ghana no kreni ha o ka no kreni pa ni wonni no kre Jise wofu ye dom na de be o she suit
ene nipa ji wudi by me no ka make no so opa fa ompa but one day a day will come oba fa masam oba jima sam adi so what here to us omo frefra la no me se me chesa me na no me chesa me na ne 10 ye hwa de wa se ene amane pa nipa de se ni fam nipa twere application ya wonya adwuma ebi zo onya adwuma nso aketua ne nye ebi won so onya adwuma nso ye ntua ne ka okoye nso ohaw na amane na ede abeto nso obi won so wonya adwuma no enso de bia no we sales personnel de bia oboka ni pay kra de mana na sebi odaroma de se okoji loan no de so ni pay ni a o se etua ne ka no e de ma company no e de na mani sisa na kwamba nso na obetimi eyi sa ohaw na amane na free ne so a onso betimi nya sika obetimi na hwe na busuafo ase what me das me phone so ayehye ma chaw ni diem me nhyɛ da sɛ me mpeke mo course no na me ti studio no me ntimi mpeke call no gese ma wie me wie a me peke course no 1 hour ansana makwa akoto so akwa me juma wa another place or another station enu nti no de oye juma ni sika no enso ni di oni se so ni di o me se me ye juma wo ebia restaurant ane me nam jiji sika no me bo akonta we na sika no kra maboka oni so bi na nam eyiti awa so me ware no asmodious asmodi asmodi no na ndi de ona ma no ko hu se we di bi koso pope na asmodious se goniti on close relationship on pese enije be ba so e de bi oboka omani pese ni boka eye asmodious asmodi otu se betise sika betise onem osemu ya ohene onemu ekeka onem otisi na me benye sika obua susu aba chia obaji usem sika susu no obechia pa obaji usem sika me fa kwanye so enye perfume bia na ejisu ye perfume nya na ejisu me se susu musem nya kwase asem enye perfume bia na ejisu me de we etwam na me de asi ni nsem ya na hene na juma no oneda ano manager oye banka minimum bi oye banka ene wajai e attachment ya order bank hwe me say asubote sa ho monica so mbe awadwen a se abai focus on be two so atua cha say o be sha kwa homa o mre di sa adwuma ni nyina sa ho no eti sa omo na mo sa tibienu mo be no bitime free o omo nyina fa na man 0246902449 na omo mra 024 o say eya me eya na ma ya hyehyehye sare eya na te ma gba na ofra wala no ha na botre misro on say number na ene go screen e desk screen aso no media ya nka me fa ye honni on say sebi obi wo ha wa ye no ho koka ebede ebedwane okan ye busa no question wo dwane 0246 902449 enya wo na wo to be airtime ame ye de ye wodi ne ya bua ohaw na eda nipa so abonsafo hwe o se meka di December meka this month meka fatu yesi babia asem ne 902449 aye WhatsApp and 0200 aye Voda 0200638902 ade a me pa obi wi aso ka de me free nyame me ye wade a ma wo se me free nyame me aka 3 minutes samna ode bae adwuma woyo mre be ni pa hwe mu akwankyere ne mpaebo mo hwan ne fata so ba eye okonkuru bia ho nipa bi onante ko nanim oyo oba na aba ma otimi ba nipa bi onante ko nanim so oyo oba na aba ma otimi ba we time e wusamana spiritual marriage bad dreams eating in dreams so be so da ina wo asam ensamanfo ne sa ewufo ne sa niema no woni enumonyam ewo nipa nim ntenta kyekere wonam yo hene osisi yo ya o man subscribe emayi obi na ma me hu yo o South Africa Reverend Edward ana na ire na ma me hu se sa sam ko dware na o man sese ma eteme ba ntempateni nyina eko oyi ne so ka ho uyi oyi ni samana ni wi na wa yi so oyi no but samana no oto wi a meche oni ama obepe
say we use samna sa na ho asam te we aye destiny perfume destiny o shabre no me activate perfume yi ema wa adwuma na wo ye no ebetwe sika bre entwe sika mbegu adaka mu ewa odam oda bi na mo adwuma na wo ye no ebekoso obamu sika nem ummoka basa basa ye wiawia basa basa niema ebeko smooth amount no ho asam no je wo ho sa wo Ghana UK US Germany South Africa ba bi wo bia o sa beka bi ana ho asam sa na ho asam ete we games one my ball one my actress ni sa ankrofo no o sa ka bia na ma kisa how obesi aye no ano so me activate with date of birth udin na ma activate am kama na ma kisa how obesi ayi so no ye wo anhira obia bela se onama no ena kukura kwa nkyere no daben na ekoso hwane fata so ba bi ni pa bi onante ko nyambo kira metrase e wo gba kwamenhia ye trase ye bisa urade ye ya danebo sasa buanya bayi baibon sam du atewa bra boso no ye de kukoro e ya danebo ni o se on ye o ma fi untwa no ye be san no ye be tse no atofam na we twa afia ko ba bi because ye wo crossing year mu ye be cross akọ 2024 nti obi ama ne ho ban na o ma ne ho ne ma ho ban me din the prophet Elijah 1 aka Adobe Academy. But I say Prophet Elijah 1 out in Canada number 0246 902449 and 0200638902. That's what so papa o say ene you ready December na wa ntua so December ewu oho ne amane na de ye fam ni nyina so e ka hu say Elijah so ho so Prophet Elijah say odo won twen say eye otiasefo Yakobon hira no o say osefo ne be sell but what they so be nyatame ewu esamna ni bi ada say ni spray no na ada ne bo na e koso no ye be sign oye osefo no di o hihya ma ye no ye de be de e be ma no nti 0246 902449 and 020 00638902 mo azobante mesi me che ni pa 10 tami ewu samna no en oyo no me ni pa 10 ni pa 10 na me cham samna ndi bi samna no ma ko 10 enti me cha oyo no 10 samna no so 10 but e ni pa 10 edu eni pa enu se etina ebebo 10 o'clock no na obi a so send sika bi na wa sende eno an no wi me se etina pa wa pa ho apai amere apa tempe samna no me nware no me ma na duane so nni oyo so me nware no me ma na duane so enni eso Yakobon fa so mo tra eti o ye se osu hyamu a bo wori aso baje sa e won apa 10 no wi ejumadi na wi mi jumadi na spy sa elo ti no ma na screen so ma na dui etu extra pa 10 o'clock extra so Yesu Kristo ma Yakobon so ma bela se so ti e efutu oda ma ono so bo modi aso obayi okra na pe yi na on sanka ni Yakobedi ba fo ni akwaji apomuden ye ba e beto aso Onyankopa che doctor che baby mama no nyare wasu to mi pa onipa mfro nipa munye bibi gisa wo de firi soro amanansa meja wo soro mediwa so de yare nyina tumi ahye mensa enumunyam kanyankopon biem fi se ne a waye wo medimafo heba clinic no abu nipa adwen ne ntiase so yare na yesuro se stroke diabetes pressure yare wo nyina ye ntetia case gisa de woda from wo ana yesie na obedu medimafo a wonya yaresa medimafo heba clinic se oto ne nsafro obi owo achichi ne bencheye se afedi ejebo what the branch ne ba kwa ba be ka ho ewo Accra Pokuase Mayira kire se Mayira wanya anyira Mayira abahan mu na me ka kire wo yarefo bia se onka na komanto ne ye na o mepiem se ye Kumase ebu akwa agogo se ye Accra Pokuase Mayira ha ne bia ye mfa poma maha ensa mfa nkofie ye ntena hwi mu maha emfa hwi ne enkofie da bia doctor ka asem bi se oyarefo a ohweme me hia wo gidie die me hia